Ni lah. Hijau kan sawan ni ya. Kita milas tu nama dah tu. Mahat cimpa sabi ya dah. Hai bersih. Ada di. Kecil tadi yang besar wah. Ini. Lada pi kan mau, hau senam baladap arja arpauru kadon ka lockdown. Ti kini ki nongrep ha barok kui ke jela kila syakta. Ha bangi pai sekani ka Southwest Kasil District. Hakani ka than mau kruat khamta mani ka than chiliang ka jing punmi ka jur bhayu biskot. Te shanero kaladon ka jingta ha ka bede bat ka yau ban pinia yau neu biskot ujangi. Menta usnem ro ka jialong bakadon kene lockdown. Hakini ki banai baladep ka government harin bala pen banai kene ka total lockdown. Hoat kala ong ki nongrap gijingi bakin sim ki pas. Kamta menta ujur fi ulami bha na ki than riboy na ne na is kasil kum ne than meliem bakin ki than maulong sekiti ki than mau diang situ. Ka jiar khat ba bun ki nongrap hoat kum ki ba itu yangi kum ka hills famanginian lomba ki nong ilam jingi lapen yo pas. Kidon kiba itu lese ki officer te kilayo pas te lengba ki BDO kilayo ki pas nrei war la kataro kumba pi lengba ki kot khubor kidang bun ba kinong rep ki bomyo ya kini ki pas bat hang ba kimut ban lek di sayo syahat ki syabat na ki kulit dang hau ni tayo bala ada pro dalade mangang haban lek syapo mau belai ha belai pelat i kali syabat ha kulit nang ta hamoyong nang ta hanegrim itu ki syabat namar ki don ki pas. Te uni ubiskot jengi nang ni kathan Southwest Kasil District hamta mani than siliang satang kumba lese artayo eng ngelayo ya kaban khet ban di. Te ketkum ke jengi lese imat lada ka flight no ka lockdown te to kala biang ngilala ban disuk. Rei lada kadang don ka lockdown ka juhi ka sistem kan yat ban hab ban yo da kipas. Te kinong pimla ba chu expect babarok khat kinong rap kin simpas. Lane man kuwi ka sinong kin yo eta kipas. Marka bha menta fi ban apply ro kumno gin tho tang application teng ro kimla ban ye tho eta ki email ta ki gmail ki nong rep jungi kimla te nakaliang jungi kum ka hills fama union menta kasngi rengkat bag ding noyalam gilawan kenang sine ba hot ngim simyo ban ye kendu lot ri kato kan sinong te kha igni kinong yalam gi jungi ki dukhat gi jungi bakin page haman laki sinong ba lada ki don kam ya kaban kit yuni umar biskot jungi ban penya sisilong kenang bakin nom sya pendik aki pulet haranti kum kithanyo mer bangin penyo lupai kipas tekin ngana betha eki bakin sim iki kerteng iki sinong bat ki kali nang takin saai sengi ka HFU central body kenang bangila ban pen apply kipas kenang pila ban wan disuk sisilong nomor kuma fitip uni biskot jungi nang ni ngilek di selait kor nang ta don ngilek di sepo angeli nang ta don ru kiba lek direct si asam kala da ki syabat do sitang nanti mana bandu nong nong rep tengim kwa ba kendon ke jingsa pendik te hakaju kapor ngi kentu ya ki bor kulit nang ne ka Southwest ru lada jar khat ba ki kit biskot ki bum pat yo uni ka karpas ada kadang don ngi lockdown kim dei ban bat ken namarkan kanong ka jingdu nong ki nong rep te katahi ke jing temu ke jingi kenang ba kendon ka jingsa pentut nda ka ne ka yeu bangin ya di ya thet kala long ken kumba pi mentahi kila jan long ban khet te ngi scam ba kanong smoothly ha ke bede ba ke jing ya ka transportation jing ni ki